que la peur donc des élections Perezida qui Pierre décidait donc Nkurunziza warimo enlever kurangiza président manda ye qu'il faut nk'umukuru w'igihugu cy'u Burundi endiguer une fois yitabye pour Imana toutes rayer umutima dans les ahagaze esprits des nk'uko Burundais. guverinoma yabivuze mu itangazo ryo kuri wa kabiri. Umukuru w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi muri Tanzania Freeman Mbowe yinjiye ibitaro nyuma yo kugabwaho igitero agakomeretswa n'abantu bataramenyekana. Urupfu rw'umugabo utaragiraga aho aba muri Kenya warashwe akicwa na polisi y'igihugu rwateje imyigaragambyo ejo kuwa mbere yamagana urugomo rwa polisi. Komiseri w'Uburayi ushinzwe ibihe bikomeye yatangaje miliyoni 19,500 by'amayero yo gufasha mu bikorwa by'ubutabazi muri Kongo no kurwanya ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya korona mu gihugu. Naho muri Nigeria abaguzi b'imyenda ya caguwa baragabanutse kubera ubwoba bwo kuba bakwandurira virusi ya korona mu myenda yinjira mu gihugu iturutse muri Aziya, mu Burayi no muri Amerika.